Dobrodošli v nov video in danes bomo govorili o fake TikTok slovenskih gurujih. Zdaj, mi da so v zadnjem času videla res nešteto nekih teh slovenskih gurujev, ki te probajo, ne vem, ki te kao probajo naučiti dropshipping, da ti bo ratalo v lifeu, ki ti hočejo prodati nek affiliate link, da se boš loginil nekega bota imel, ki ti bo kao sam trade v kriptomodel. Pač taki bullshiti, ki tako nek normalen človek z možgani itak ve, da je to scam, ampak na TikToku je toliko brain dead ljudi, da pač eni verjamejo. No? In so se v bistvu danes odločila, da bomo naredila en video, kako opaziti fake guruja, kakšni red flagi so, na kaj gledati in da boste naprej pozorni, da ne boste kupili kakšnega res useless kursa. No in prva stvar v bistvu, ki morate biti pozorni je, če vidite na TikToku ali pa kjerkoli te ljudi, ki vam hoče prodati nek ta luksuzen lifestyle, ne vem, slike iz Dubaja, slike z nekimi ful prefuknenimi avti, ne vem kaj. No in če na ta način hoče privabiti v bistvu kupce, je res večkrat, ker ne, je to ponovadi scam. Sploh če pa nimajo nekega YouTube kanala, karkoli, da bi v bistvu govorili tam o tem, kako oni make cash, da sam rečejo, ja, jaz imam full cash, bavite moj kurs, je most likely scam. Druga stvar, vsi, ki jim piši mi v DM, pa te naučim neki, so vsi scam razen Igorja. No ja, zdaj bom razložil, zakaj je to scam, da ti piše, mislim, zakaj je to red flag, da piše nekomu, piši mi v DM, pa ti bom pomagal. Lej, prvo kot prvo, to delajo zaradi tega, ker bodo najverjetneje prodali kurs ali pa affiliate link. In razlog, da oni hočejo piši mi v DM, bla bla bla, in da delati vse na privat, da ne dajo tako voljo v publiko, pa da sploh rabijo prosajače, da mu pišeš v DM, je zaradi tega, ker oni so tako down bad, da ne morejo dobiti kupcev tako od njihovih videov ali kjerkoli content delajo, da oni dejansko rečejo, ja, daj mi DM in pa ga tam begajo v DM-ih in te probajo prepričati, da baviš to 1 na 1, ker so tako down bad, da bo res za vsakega posebej se šli tam matrat. Se pravi, red flag. Razen moj boj Igor, on je velik. No, tretji red flag, ki ga lahko vidite, je vsi te influencerji, sploh v Sloveniji sem tega videl res veliko, probably zato, ker je Slovenija toliko vzadi še vedno vsem, ampak vsi influencerji, ki vam prodajo affiliate link do nekih trading botov, na teh fucking sketchy ass brokerjih, prosim folk, ne tega kupovati, zgubili boste ves svoj cash. Sploh pa če je nek broker, ki ga res noben ne pozna, nek fucking ne vem kaj, BitConnect broker, ne vem kaj. V glavnem, prosim, ne tega kupovati, to je scam, res zgubili boste ves svoj cash. Četrta stvar, vsi te fake, to je zdaj mainly dropshipperi, ampak tudi traderi, ki postajo, moj učenec je naredil 300 € salesov v zadnjih 3 mesecih. Ja, pač to je v bistvu tako, od tega sam bežite stran, prosim, ker vsak ta dropshipping guru, jaz realno si upam staviti, kolikor hočete casha, da oni ne živijo od dropshippanja nikoli, oni živijo od tega, ker vam prodajo nek fake lifestyle. No, v glavnem, to je največji red flag, ko postajo te dropshipperi njihove učence, kao, lej to, on je naredil tok pa tok. Ker to, kar oni postajo, so neki tok trash rezultati, da jih lahko moja babi naredi v 2 dneh z enim TikTok accountom 300 € v salesih v enem mesecu, to ni nič, pač tako. Malo gledajte, kakšne rezultate postajo, ne sam preskipati, zaslužuje z dropshippingom, koliko je on jak fucking guru. Poglejte si, koliko dejansko malo je to zaslužka in boste videli, da je res vse džabe, no, pač, No, glede na to, da smo zadnje čase v Sloveniji dobili res veliko fake gurujev, sploh teh nekih dropshipperjev pa fucking kripto traderjev, ki v bistvu sploh ne tradejo. Nama povejte tako, če bi radi, da narediva kakšen expose video za kakšno določeno osebo, dajte napisati v komentarje, pa bova naredila, ker tako most likely jih je 99% scam. Ja, napišite dol v komentarje, pa bova si pogledala, pa naredila video, no, če bo dobro. Tako da ja, pa ne pozabite followati na Instagramu, big updates. Peace.